Kristen si paikonon galsa nin 7. Ipiho ibon sabit niyo kong Kristen si paikonon galsa nin 7. Si sulap si Bebe ilang kay paisong lengkusa akunday sa tandal sa alam kay na
ายอภัย เจ้าเสีย พระเจ้าเซน ประกายพาย Amasan online ahong panghozo sile amuna hong kalsong nule paulan auti hozo se ipakay Jesu Krista minin nikupa imu sawhat sunung paten thangwanay piwe pakaya pay pazo sen amen avel velin paten thangwanay piwe Tunia tao na ilam kay dew he Pastor Seboy hong hidinga hin pathen wa chaila sadinga hong kigo he golhang lalmin ho khat nong hin tin ani na anu ki kim hong hin tin athum na he nu wa hidinga hin nu wa he azole Pastor Seboy in phan te ti phat an ko dinga in ki khet ki dew hitan ten anomen patheni wa chaywa lagaw me ti khomo he mi hem go na hi lo dan achul thei point anup na jong ki chai thei pon anom che jengin pathe na velin thangwa ve hilai mun dal ha a ipyam khat ja chom khat po do ho jeng jong chu hlum sunga me yam achanga ki chep do a ki koi tabang na changam ting le dai jep ma amit mangut banga chu hlum sunga abo na me ko la am khom ting le i al khom su ke vai le hi chu e ading a jong nom bon sai taw naw yong chu thupia lo pi hin ha jong ha ni na e je chun tu ne chana pathenin hi chan ge taw khom thei koi naw hi pathen ha zal le phat zal hi jin avel velin pa pathen thang wa ve taw na khan ene masang ven bible chang khalanin sim do inge Lukbung som chang som ni la khat som ni la thum som ni la li kan sim ding he chuin hi chipet ta chun ama lhagau thenga ha pan aki pa in chuin kapa van le lei pakai nangman miching te lung thim them ho miching te le lung thim them ho henga hi cheng thu hi na i ma naw cho ho henga na phun do je hen nang ma ka thang wa e a hi pa hi ti chu nang ma lung hlei na lam a hi chuin sei zui te ho lama chun a ki heijin gu thimin na thilmu cheng seu hi namu naw mi chu awang phai izine me ti le ka sei pi na hi ve nang ho thilmu hi thim ga ho tam ta le leng hon mu atup le jivin a hi wangin amu po ve na he chule na thu za cheng siu hi za atu mun a hin la aza po vin a hi ati pathenen tunia awai vil now aza ho zong mi wang pha hi vin iza naw na ko lo zong na kol wang pha hin elung thimo yong hi ilung thim lung thim wang pha hin khang wang pha hi naw chu hi chi bible a hin imovin athu thing sim do naw pathen phat thei bu pi vin ten taw nai ni gel do devin pathene na man cha cha ho thum evangelist pu hin evangelist pi hin chule khangdong nek robot a hin am ho zong tu la hi ki dem na ki sei se na he asang le jengin satan
Hallelujah, Amen. Ni sang khale ni som nga le gup chan. Ei pui hung pau hat sunung kapathenu. Namin thieng lo pi ka hin thang va ove. Opakai tunin. Na chaten lagaw may kati kong nawa. Pakai nang sunga tao na item hung kisay ding ho zo siyan lang. Tu chana na anga katum na katao na ho zo si. Adol cha phathei bu piwa ka program ho kitup ta ei chai sa ki devin na ha khom na na pi ngai jin hat sunung pakai ji suminen ka hung ta uve ki pamen tun pathen wa chai la sadingen gol hang lalmin ho hung masantin chile anin anu ki kimin amanan sa chai le hinjom pe dingin gol hang lalmin hulan nu ki kim pathen wa chai la sa na phat na pitaw hite Hello. Avela amun thinga awa chuila sathaya ai koi hingsing hat sonong pathin ka hin thang ba ne ka chan lo di hita tin ka ne gel zin phat sota kilam vai no zo no nga zong pathinin ei din do sa ki jin pa pathin ka thang vai ne pathin thang wa na dingin ngay lut one ma e ko pa ti ta so hin sang ka te hello
san băng a san du sẽ sụp du băng băng a ai sop thiên pa du băng băng a ai sop thiên pa thì đến bốn sa đến thật thầy bộ bị taพัดพาดำน้ำมันทำให้ปีประเทศกระทางว่าอินประเทศว่าใจละบายมันเล่าปีไงเลือดกำโคตีคนสังกัด
ki paumen wa choi langai ta ta ai sa do pi gol hang lalmin ho hin nu ki ki mahin mani chungam ki pa thui seven amani zalin pathin thangwa avin he amani ki pa pi naw ve san le alha chapu pastor say boy taw nei lam kai pi deu phat ipi naw amai liam naw in bon chawin khot be ha ben na beng hite pathin hagaw ki thu pi na chang pumen pastor say boy phanin kilo tele ki pa min te With that Norway, không chịu vận đan thì Christmas 5 December lang song ging ina hang na ne. Kisa thì nom, cái ông tu học ta sung chun bu se ti đam khan hin a bolin. Các phật độ thì mong tapon. Ni pun phat mang dengan sei le kila thelo khanin hang kha in ayong le ki yong hi pathin pha sa hi le Friday or Saturday lang la hen silong lang ka pha jap dham ti su a hian ka pha thi lo he thi nai pun silonga kuna garis dama lam ka hong thung hinam khat cái ông cái đam hi nam chỉ tên ni chun undecided tan ri chu July cái chạy cả hi khulanga agreement sign boarding khat omen ya chu silo thelo a hin he zong le pathin pha sa le August first week langa khong clear ke tho de hian ya chu pha noi kan vet na hi le zal ha chun ka tau tan pathin khap na hi de ham katiin zes katia hita chu kanu mahin tu in kan jong na satan kalal na lai jin kong lai gen jong kalal na lai jin ai wa nga pathin in he's a god of miracle pathin iza kai bol thi pa pathin a hin tu na wa chala ding a pha e sa lo hi kha a hi le ama thu hi han katia kong thun chan ge a hi struggle ka hin yang le hi chi kan kya hi in he thi movin lang ye chun pathin in ei lung sin ho hi vet na hi le athu pi be se jingen tu la hi upa mang neu la phat mang honan se banga ki pa ka ding bo hi ilung thi ma na omen pathin i thang ba win a hi hi chlai muna thu phung pa hi mi tam pi hin aki cha thei ta pon lung don le jingen tu lai WhatsApp ho social media hoi mu le het diu a hin i bai lo diu ham pathin ko mai tau pi wa pathin i thangwa diu tai lo dak i mat sa ampu we don't need your god we have the god of the Bible ativin yon Bible am pathin kani na ve ti a hang santa siang chumin ayong le ibai lo diu ham itapu no wang chun hilai mi tam pin Belzebul a hi tia se pau yong khu hing ting hileng tu nya sanga hi hichilaya ata san lo chunga churing ka ti yong hi gang chala chu zoring a hi bo ve ati a hi hi chui va nai le pathin hi han lang satan hi zong la adem ho chunga hi lung han hi teu lo hoi lang kil han de yong le he theu chuna isim do olong tu nia hi chaya Belzebul a hi thilha a hi tia alai lunga hong ki phung pa hi hita aba leng ei dema tu na ei ta san lo ho hi tu chan khungai ta pu nge ti so mo chunga hen a hin hingjing ha chunu ngai lut pathin ka hi zik chun ngai kham pathin hi ai ngai kham pathin hi wa nga chu pathin chu tun so na ngai kham ding hi loi aji chu tua ichi nau nam pi pathin ei ko nau ichi nau ima sangu hi
ตุนสดทีนดิ่งอุมาหินนัดจีนดิ่งในลำปีฮีมิจฉาน้ำมุตตะปนจีฮิวินจีฮิวินกินงเฮโนวินฮงกินงเฮโนวินอากินงเฮโลพานาปทินหินจีนัมมิเตฮีเลสิตกิสิมาสังอากูนาวิลดิ่งอากันกุนปาฮีตองทดิ้งกะฮีฮิตานก็กูนี่อาซาโลวาฮิเลมาถาดิวกับพลานจะเฟียวดิฮิตายอาเฟียไลเลน้ำปุ่มปีวางเสียนตินปะทินพลานจะเฟียวดิฮิตายฮิจาจุปะทินกาเฮียมันใจข้าโลฮิเทโลฮีมุนขัดมุนเนียเฮนจ้องสิลองลากรมนาจันปะทินอิสุเขาฮีกาลตุลาอบานบานจงหุงเปียงมัวให้ป่วยที่ไอทุพนหัวมังใจสิเลกาลจูเลสิจุงากาลหาดฮัมอติไว้วันนู้ทางปีกาลให้ไงตัวน่าอิจิอิน้ำปิวอิจินเดียวฮีอาคาโดโลวาคิดซาปมาชีจิวาฮิเลอิจินเดียวคุณนัสไซส์ฮิจิอาจุปทินขังเตดิงไอโกฮีสุปเตโฮนัดจ้าขัดจูโกลาฮิเตดิงลัมพิอาจุนาอาชีนมัวฮิเลบอยปูบอยนูที่ไอโกดินอซาลูเลอีพีนมันดิ่งสูงนมันเทอีพีนมันเทคุลังอาฮิลิสางาตาจงมัลกิลานุงไกไว้ไกทัวแกงเจ็บบ่าหูหิงดิ่งจงจุปทินอเดยโจนาละอเดยโจที่ชุนะไอ้จิมาขวอิจิเตวาฮิเลปทินินตุนโซนาอิจุงวาทิลกุนโฮฮัมสินปาฮิจุดิ่งปาอเดยโลเจอาฮิตุนิจันยาฮิกาลอาซาดนะเอโกโวอหินไอ้ละมีตั้มปีนเฮทิมเทปนจิไลดุงไงดูเบเสียจาฮีอดิ่งดอกฮอนคาเลเนียอามินอินพาจิวเละไอจีไอปีบักกิโลดฮัมไอหัวเฮียลุงเนียวจิฮัมไอโลวาฮิเลจัดจุมจิอาฮิจิไลพัดจุมนาดิ่งอาจีเอฟได้พัดจุมนี่รักเกกูฮัมที่หินลาวินบูลจูโซลซาเตบุงกูหุยเวนาจางเลียปันไอสุซิมายเลดูจุงอาปทินินกิดังตาเองไงลุจิวินทุพนมาซาจูโอปูลตบังากะโอซาอาปูลบังอาลุงจังพาที่อาปทินเอนิเซยดูจุงอาลิงเซนินปทินินปูลมังใจนำเปียนโกกิตานปูลฮีนาฮิเวนาฮิเลเฮ็ดสุเกียวอฮีโรม government อาจง citizenship อันนี้จินอบนาเลสิตสุงัดซิโมนาจิวเซนละหุยลายองเล citizen อันนี้เลขาทีมาหินอิสราเอลเตลากามิลิลอางาฮงกิขังลีนาฮกทุดอลา teacher อฮีฮิจิเซอาเห็นเซปุยนำไงลูอาหินเยซูคริสต์ละอันนุงจุยหัวเห็นนำปีปุยจะไปดึงอติหิตายที่อาลำกายปีปุหัวโคมา permission กิลอาหูบุงสุเกดึงอา permission เนี่ยฮิจิขังอาดึงอาสุอามาตบังอาทิลบอลเทอิสราเอลสุงานิมลอยเห็นนังจีนนังหันนังรวมเทวายหอมนั่นละมาหอยลังอาชีจังละมาบุยโลหิกูลังจงอหินอินสงาบุยปีเดียวในลุมิจิงอหิฮิตยาจะหูบงเยซูคริสต์นัตุนโดหูบงไงลุนโฮบอลเสียชีจิงไลเอ็กซ์บุงโคชีเวตนาเฮเลสูลเตปตินันโกนี่คันนี้นะเสียตายอาจารย์สิลเหวางาเอาเหตุตัดนั่งคุยนี่มาติปูนปากายนั่งคุยนี่มาติเสปฏินินปีเสียนิตินนบอลเสียจริงนปฏินเยซูกับเหตุเสตุเนียหูบุง
kitun do lo ne dinga lunggel ngai tu ni ho hi sul tabanga pathinin amit clear a lunghang ta punata avet jing izar manam sunga amcho thinking that agelu chu piham we defense the biblical truth Old Testament New Testament tu kese hoi defense ka boluhin ho dilawa ko na tia chu sehin tupun wa abon chana Satan ahivangin pulsa nga lungta etamowe tu na jong ho sul pathinin chilahi structure umlova kema neva choi dan umlova neva chayo in sung khat liman ho na pathin kema khong ki phun na he chi hi tun so na amting kitung do ding cho hetin pathin lung lai na hin chlai ke khop khom koi ma denomination na ki ke hol pon ta san na hi mi tampi sol banga nampi suchavai o nampi suchavai ti hi chan ge hi din muni phaji wa pathin hin nang lake gyal do kalwala sola ko na ke khel pol zengzong zania chun pathinin yo anga thu seding in hen koven i chanagil hitam Polin adat mo liwa pathil ngai lut i chano chu dang kidang na salom supi in zo lang ting le cha chu khatwe ilut thu be deu hin ten tu chung ka thil umdan inam sungu hi pathinin Dr. Hagen say chu pathini WhatsApp simpa hetis ipiji ai dem pathini o chunga hi ipi ichani bolwa satan itina to apon cha na nampi hu mi khat lungthim ka het tama ka het hetis June tarik in sun pathinin evil hatawin kapunet ma jeng khat pathinin hichachun van na kunin go hongzutan tu na hichi go hi leisit pathina van pathina agoma thakau ta sa aninia tui chapno dinga kazu sa ai atin ebo sani ki pa oven ahong ki puna pen hin kani punet khatsu ihola idrai katsanga hi kagel ji tatsu ai le pathinin vana kuna pathina go hian lang epita vai tidana midang ho chu thil so mile i ho sungo hi imi liu lo hitam ti koi ma gel wa kani pu na khat chu hi chun phat khat kala ania chu to khom pi hon zong angai ma mai thi liu a hin pakai nangin promise la nei si pitawin a hili pitidana ata san lo chu thil so mi pitirana nangin phathi gu nei bi tawa ki ka driver ki pana mil hi om theilu hitam ta hi kyau hi struggle ka hi cho kin midang kabui pi pon chelai mana ta san ho hepa ki pana mil hi om ngai pona na mil hi om ngai ti pas kan na sta kan ni pona khat so hi July tarik som lago latest to pona pathinin o i hoi lai ni tau hi chi ma sang chun van til thieng te lam kai ho pidin hong tan kyang kan ga pang khan tua pana na nam sung ki ho di ta thim pi ki ho tai thi hallelujah kan samowe tu pona sun nam pi broken hai tai i ho sung ma pathinin o hong lung tha thei lo mi li hung tinga chu mel mapan hi pathinin broken apivin ki pan mi li ta le van ki pan mi li ta cha pan jung lung pan thi tan pathini thang wo win struggle ka hi ji chun mil ai ka sei do thei lo chu pakai koi su mo ka hi ta ti a hi
hena lasam ki asu pakai pathin masanga mausi to te the ki jong la mausin kas nam sung hi ham si nam dingai le wana kamin lamangin ti chan ya ka kalung thi mai pathinin ipiham world cup jong ka vet ta lo hilanga tu ki seli ki so ka vezin bol hin khu ka gel do acho nitin na bol se jing jesu ka hi tu na charge ki do na tu na chalai pathin ka ko hen na thi sola tu chunga ka ko hen mi ho sugan the na a mi ching ta ta mi thim ta ta pathinin ni khating le pol banga nitin na bol se jing jesu ke ka hi anti dingi ingai chat pi noi mi tampi khang lo cho hi cho ki gel do ting le aki sei khil le mon ta san thelu di ya su taw na point la jong ka het lo hi ta ba ya chu chan ya chu pathin ko market phin ding tai lo dang pui ya chu latest kada kan department na kan sei kha in kan sei lo na chu pathinin June tarigi na vanle leisit pathina anti tu sunga aban banamat sala pathin AP tajun pathini thango bin hi mithing pol chungchang cham chan ni veo hiten kyong hi akidam hi han chu lang hi le polin kale khas hi zalla jesu christa hi atta san hu bu ho to ki ho the hi pathin avil the hi ti chu ka ji hi ka sunin hello ham ati so study happy ka bolin so pila akisi do man pon aman ase hi study hoi ta bola phai pol kitipan tunia ga se nom pen ta uchu hi le adat mo lewa pathil lu sit sangte hampa chung nung ati so kay sangayang chung nunga hampa ati chula pol tu say na chen zo ting le in sim do diu ahin ama san pol thu sim het ma bang wa het na lama akang to pen akison pi pen Israel tia dinga dan he a Israel nam pi o za pang thei ki ti chu koi manui si chang lo he ziu so la Israel mi te chunga chuting le room government na chile wale boilo hi tabang pol chu hi ai la pin dol jong chun amana sejin ke hi Yesu Krista thu hi ka het chin pha hin ka het na ka chin yo si e tabang ka gi le ti cho machan ka gel poi Krista ngai lu na thusim ka het na ko ne na this ama to bang heading pathin thu heading ki lo chula hu bung khanga New Testament ai zat azi do e het lo mai thiu hin New Testament hazi pen Paul hin kwa tu na chom chai vet diwa kati Hebrew Bible lo khu Paul zi denga min ata san hin ai wa nga chu confirm am lo hi chu isim tha hi le Paul in lekha athot azi do ha som da live chu if include Hebrew Bible include bo lai le New Testament pum pi chu zan ha sevo som ni la sagi la som le li chu la do ti mo ama tam pe na ji do chu ake khat jong ake khat sanga tam ji hi chu Paul hi na by profession na yung chu ama by bar na ni git niya chapter na hong kong na jong Benjamin Pung this hang pia Benjamin Pung mi te hi gal hang mi hang san hi so ni git niya chapter ka hi this ki song ta he na lama jong gamlil khupang bula he na zo si nei pa ka hi this ama telan langa se dinga chu 10 makers in huilpun bu iti di hom
puan bu tilaya tua ho tin tabang lo hin puan bu ho hui le puan tira puan bu ho sa team ball team business mi a hin asei banga chui laya vanu ya hui la chi jong le amai thol mo na nei lo a hin hi chana influence pa chun na le se chunga missionary chi la a chi sau pen ta most exposure from Jerusalem akona the empire Roman Empire Gentile Israel te pama Rome te laya Rome te gamsunga ki pa na thu pa hobung tam pi ga phut do le kha thot som la thum som la li zi do pa missionary measure akal suna tam pi henu chula thum ve Jerusalem apana Rome government mun tin gam tina missionary journey chi a hita chu sumla pai jing nga jong mi suboi lova ahin zela tam ta via tangin chu ting le i ho het lung aga het chi pi ha thi a oi lai chi a koi ma van dan thum chan ya la tu wa khaluวันดำทึมจันกินลาตุวินก็มีเฮลัยชุนมีเห็นเป้าจังอาทอที่ลูเป้าจังก็กระจายเอติโซไบเบิลวางจุดเฮาลงอิจันกิโซนาเฮลังอาจุกมทำเตียสีปุยอาทินเยซูคริสต์พระไดส์ปะทินโกมาอเมนฮิจันเกียปะทินทุดอลาเซดิงามาลไตล์จังอาปะทินนัตโตนาจงอามา experience ตะบังเลสิตขงาตะโลเห็นอาจงอามาจีโดจัดไบเบิลจีโดจะโลอามาจิงตาสีตะบังอาเซโดจังคุยมาโลฮิจันจีนในปานอดัดมอจูปะทินินนาวฮีอิตินลุงสีทำติสก็คูลจงเล่คูลจูปูเมติสฮิจันไงโลมาไงลุนทุฮีกินจงไก่จูปูอิติสละcái sang ham phát sung nung na hi ve cái wang chun kachanga ka za hin kachangin ka kipa in jisu achom lama sei dinga chu wanoi pompi a jisun tin thu si ta ka thang sap hin o no wang na ham pa ve na bon savin na za khom ve ti chula hallelujah tu na pul jing jong e pathin e lung si now that mo lewa e lung siu pau pathin kitang hisu pite midang khat se hile til su mi na a oza pa ma chu pathinin a hen pui chu chi hoi tai ngai tu a hel hen tu na hi ke pa ka lo thi lo chu i ho hen ki het lo na hi chan lo ma pathin e lung si de ngai tu wa hila ko na ki khanting le pam lang vel se bu si ai bu zu se bu sai bu yo hila ya ta hot se hong wa ri tai gal ke sai tai ti po se hi ei bu pi wa hi aka ka le i ho zong hi ti chun ilung ti man kai mang di zin tu chunga thupat na chu tu ni na kinep naw bangin van lal tu na chung nung pe na to hingjing hat chung nung na pau hingjing pathin ke ma nang ho to ke mang khom dingin ka hungi ati so hichilaya hi pathin i ho lung chang i ho ki gu na het pa ka ki pa dan no ni pin ge luwa the first word pathin en hong masat pin ai siu hi tu ni nakinep naw bang ati sala pathin ai kinep thei tau hi i ho hel khat ime chelu ta chuna hi lo mo pathin e mu pha wa na kinem naw bang ti soi kinem naw hi wan chung la hoi lang lang pathin in i chan ham phat ge ya het the nei pi phar wa chu pathin hen amma sape na chu tunin na kinem naw bang ti yo dai kinem naw dak i ma sam lo chu la hi chi kinem na pa hi le si na ki chai ding hi nai sai lo van pathinin polin adat mo liwa lung si na chang namte mi te chu hi wa hin o mang thai cha te ho chun gam le se jong le ipi se di hom ni tau pi wa pathin i wa choi te wil adang ipi se di hom
akisi va na vet va tu la vet va adonga hi cha ski ma i gel do lo le pathinin thuten na bol ta hu in chang no ma ta san hen hu in chang nom lo wa ama tha nom le ma tha jing ta hen ati su pathinin mi hem lung thim mi ho lung thim hi vet na he le za nam khat hi amu hi ta ve ta hi chi gel ting le kap lo thi ki zi lo amo hun kala khalam ni thun ki bun jing ke da na gel ingai tu ji tiang le hen aboi khe zin ipi jong le chu tu lai ta idin mun i lagau din mun chu hi tung sit ta khutum ta chu hi vin ai pi chi jong le tu nya hi ke wang han chlai mun ai hepa nang hi chana bo ne ho lim pi fa tu na pathin la chati ho pathinin in su tup tau chula pol jong e hil sa tau chula tu na la chati ho ni la thum chala ya tu chung hong ki sul ho se sa chu ngai tu wa hi le ila naw hi askop neu de pathinin jong itia pathin ama e da tha ji vam nei sugan ti te bol hu na ta bang chu bol pathin aku na ta ma ku na chang hiu chu thupi dan a se chin ji ka he lo chu I pathin lung na dan chu bol ko slai sanga lung na chu tu chunga thu pon chu na ti si vet na he le pathinin hi chlai mu na mi hi jong it pu te ka ti pu na mi he jong le chlai hi lo di ki pa na mi hi jong le i lo di hi su pi te ho thu pon ma son chi chang a lai a hi chang a lai I ho pa wa ga la ding zenga zong chu chang a lai ki ti hi alas lang hi tu na pathin chang a dinga e ko hi yam phanoi lo ham mi thing pul hon vanoi le sin ani tu atu na yo chang an ai padu cho vanoi le sin hi le hi lo hi chu pathin lo muchi Genesis apana pathinin Abraham ho Noah te ho khanga pathin tuan Israel te an kova abane New Testament pol te hon atheva achi a tuna hinang leke a nai panu so miem ka chun na ato a hele kumbul ting la chang kya ngai lo so logical le ajo ige lo ngai chu min ipranga chang a lai ne ti chu ki pa thei lo ham ipra the si thei ding ham I chang an na wa mi lipu mai a du chula sam na sei chu bem mi lipu min muchi tu vin la anovin na ki pata pathinin changpal ai lamai ki pu sa detis pathin thu is otunia I ho tu hello pisula kun ahama bo na hello pi koi lo hin na hello pi kun akhan sa nang na pal lo pi tu na pathin ai ngan si now chang a that is just a ding mai I adva hele a khom tu chu pathin kin hitas tu na hi a ding ai ho huge ia na theidu thil dang ampoi mi thia chalaya de hi thu ham te supite ho me mi na chu gelai le thu ha thu chu e yong chu kate bible su tu lo ping tha lo dan khana hong ki seji taw ko ha ji tami ha hi chu me mi na chu na hai la ya pathin de lu ipia ki bol mo ngam ta I khol jong la khol do de lo inam sunga tu kum thum sunga thil su ki ti vanuya khalo hi chu hi chi he thei lo nam mi te chu iti ham sit hi ta vanuya thil ha sanga ki no do nai a he wanga hi chalaya information ki la thei ta bangi lo cha IGP Bible le thil danga am lo zia chu itai tom ta chu la ai wang pathin a bol tho noate kung sui lai tabang ahi akilom thove asiu ko adi thove asapo do tam che it's okay pathin hingjing ha chung nung alpha omega yo chunga kitip masanga kitip ne ding abona plan nei pa athuang ki tema hinzuya alol hidi jang mu pa alol zo nunga van gam chan ge di mu pa pathin chun
thil tam pe si pi tau chula ka ki tip nei pe thorum kham bible yong ve win tis tu chunga kum thum sung ka jong ve win ati chula yo ni ki pau hi mi tam pi ki pa thi pu nei chi vet na hi le nam pi wang si be se dam tia chila hi ngai lu za la khale ni hum ki se ji jong chu i bai lo di ham ngai lu za la ki se hin tin i pi chi yong le finally pathian chu omega chula agi heading chu satan ai poi bible thim ho ai poi ho hil ho ai poi ko hamo ge heading chu who will finish the task pathian in agun athili kun achai da ham ti chu het ngai chula ichen gia theological ya jong iseuitam incommunicable attributes of God pathian kui madang to ki kop thailo pathian chela ki phungpan amang zinge khanguti ti jong le mi tampin het him thei pon communicable attributes of God pathian in angai lut acha te ama ta sano ta ki ani khom dinga ho jong jum bible thim khat chan ama pu ve from Genesis to Revelation azong Satan in Alpha Omega Hing Jing Ha Chulung Napatinu ko heti khat be cha Bible a sei khanum loi wanu heading in chelaya pathinin ni kho hiza ni ting le ka ngai lu ka cha te vila khong de ti hi so pi thi na thei ta chu ki pam da pathini itia ami te to appointment ala ham ti hi ga gel tango I get bit bet wanga ami Israel te zing zong chui ta chu ki te pi zi lo chu tu chung som go ve hita chula Bible mun zaniwal abung akot ta chula chu pathian outside of the Bible ti di hom Bible to ki to ai hilwa Bible la di sei che lungai lun hom ting le ei hilwa he chan ei pu yu hila hi chi thilo ding hi katun do ta ka ki chai lo de ti chu pathian hin hi ja chu tu nya hi su pi lu nau te ho tao na gol khanin ga amang hutin he pa pathin thangwau te kati thel dang iba cham poi tunin pathin thangwau te khanen pathin hi bang lom loma bible sunga mi them pen pulin adat moliwa lungsit na chang nammi te easy when pathin thangwau te ani na hin learn to love self truly ei lady chani kilung si no te ti pa he ka sei do no mai ahong lo ho adam ho xy jang su thil som hin ti di chana tu na ke ki ngai lu ka hi hinam ti e hong ki kho lu te ka hin khoi athing lo lung ge ne la cha sil la chen kam pa ho la I piol ka nei kha le pathin so de lu na ho hi athing ding nam thinga ka ko ni hi ve ti nang nom tang da tang pathin nam thinga I ko voi ya chepa help us to learn self love ke mai iti hepa ka ke ngai lu di ta nang ma thu tu ki to ki ngai lu dam tin tau tin selfish love hoilo aman amulo dekin kamuring pa kho hilo nang le nang hoi ta ni ke ngai lu jan hing na kom ding ang phachum tu na mi tam pi neu chakhat khai ni ka poi za chom neu cha ini ho hi I het sien lo chu e le e ki ngai lu hil ki hi hi cha ko na hi pathin he pa tu ni hen hi bang lom loma pulin zong le khatot new testament tam zi pen zi pan no ho tabang banga pathin anakula za ka hi zia hingjing ha chung pathinin dunia nang ho ta hodinga pha en sa hi ati cho amma na o ni za lu hal lang hile I ho chunga tu sei dinga hi pathinin an hal lo de I gela hile polin ham pha chung nung ati ho chu hi pathini thangwa diu pakai tu na ke li ke hi ka jam ta lo ding hi hep nang ma do ma ka bol ta lo de hepa nang adingan kami li it po nge ki pa la sange tia hi chi chang ni ding se chun tau te
na he chi te ni ding se jun tau tin aban ting le thu pon mun khat mun ni kan sim le tu nia ki man chan hoi de hin ye chun bon chan pathian ani thangwa ti chom chan pathian ni thangwa pakai tu apa nang ma den kilu ke ngai lu tangi nang ako ne jam tapong tin pathi ko ma kilhanu te ka ke pau we hepa dunia zong hepa ngin ho bung khanga na man sa pen pol jeng hinga nang ma nga na pui ama experience tabang o lim him sunga o umlo pa that mo thi khop lewa na lungsit ka chan ho jan hallelujah ka pathin nang ka thang we pa dunia he chin nam than nei hi sa na wa pakai hi chana chu nang nei ko wa ver som gu wal chlai mona o kapathin nei vil ta wa hele tu na ki ho hi o aman tam la man tam chu nu ka hi naw ka mel chi jing the na divin na van chin nang nei wanun tia na jai shumer ka ta hi amen nu wa pathin wa choi la sa den kan ko ve hello damna phat pha man tam tai piu pathian ka thang va in pathianin a oa alhagawa e vil now ocheng ke ma mit vet in hi chi wa nui pum pi sang in na lin zo ve ti chu ka hin sa ding hi Cái
van noi pum pi sangin na lên gió về na ga mi teo cây pi ba cái maya rút xa kịp lê 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 bằng điệu ai gam lut na dia mo si mang cha a thin chu ka na hi dunya la gau va na hung bil lu a o na sa o hi ke ma ka hi Patinin pat thei bo pi tau han patinin wa chui la isau hi ka ki pa na pen he ti ti bon san ning utin ki pa khot beng ute ading do the ding ute patin ko ma ki pa khot beng ute hallelujah hallelujah bon san tu tau te tu chung tu phone chun Bible text muntum ay simdo saw supite ho avela ngai pavin namit singwin nalungchang hongwin
một ngày mấy men ngài hiện ven izat về abulai sim nó độ sập Bible hit chana ngài hết ngài cái tiệm bảo chu Bible anh đi pipa pathin hi phát sinh này tu chunga Paul thu sei neo khat kan sei hi ji chun khana mai ka hin simin abana Ephesia bongli bunga swin sim sa ven atum na achun sam som nga e sungai sim do sa ven call upon me in the days of your trouble I shall deliver you and you shall glorify me tu lai ta hi galahin na gan thein ha sanivin ke ma anga hung tawin pathin ni ka bol tiam ke man ka hu do I shall deliver you this so in any situation I tabang din mo hezong le tu lai ta ingai nom peno Bible sang hit so gambi kan ipo ti lai pya kan het Bible sang hin lai ngai ka sawala ong kisim da chu ka kipadan chu I shall deliver you hasan again thelang nampi lever hezong le keiman ka hu do hetis then tuna ho duty chu piam te le you shall glorify me na hon keima lu pin na dinga hin ho na man du hetis so hikabang Bible ani ke sim che yong le pathin in avel chi na sim do ri to avel avela na lung tim kot hong ven ta an sin na laung jang so dei su kha but junior ka sei nom chu ti chu ni khudang le taulam ka hona sei thi tin sei taw chu nai Ephesia bungli bunga sung mun khat mun ni neu cha hi iga asim wai taw khom de wa ka dei he Monday masa chun hol ha cha ho group ma chun phat kani mangen thu pun nai pun pathin in kalung thim sunga kap jing zenga ap khat chu hichinia chu FEC bungli chang somlali somnanga som kani simai pathin is speaking the truth in love tu ta hi ngai lu nan season ati so tu na thu ta he ho hi ji wa hi ha wa nga hi o ngai lu na nei ta se dio avela ngai lu na ne ya isap ding dan o hi akise dan cho ki gil zo ji pon tu chung hen hi chi chapter Ephesia bungli sangi na pat som la thum chan hi pastor thang nevin khatwin sim do piu han lang tu la lo ka han ni jep ham ka sim le kamuna ha ke su ji pon hoi ten ni ngai hote bungli sangi na pat som la thum Hezi chun pathin le khabun aseje amma chung sanga akal tovin gal hinga kiman mi hon pi gal hingin akai ta na hi chule mi ho jong thil pi ho ape na hi a hi le akal tovin ati hi le si nui nung ge ya akum hla na hi ti lo adang ipi ki sei na ham akum hla chu izakai subukip su dinga van hozo si chungbu ma kaltova ahi chule aman abang solcha abang thimgao abang kipana tu phalhang sam abang chinghoi kai hoi abang mihil hina api ahi hi chu hlatchana tong dinga mi thing ho pilhin sa na a Krista ta sa chu khan to sa na dinga ei ho pathin chapa thu dola gin chat thakhat I hiwa het na inei zowa mi ki khan hlit I hiwa Krista pilhin dungchan ipha masang sewa dinga ahi amen ong ki chi sel jingin aha le jing chale theology alu dan chu pathinin pol hen man cha polin chi hi efsa bu mi ti anga ni sut ayin tam pia dinga chu PSA na hite do o ti pa hi
anoi lang chi su sim simai le tampi azua kan song chu zawin tu nya he chom lampe na iga he divide chu pi ham tia he le Psalm 68 verse 18 na ko na hong kila chu silai sai theo li lu ta hin hoi tai ningai divide sa hi ama chung sanga akal tovin ama ko ham tele jisu gal hinga kiman mi hon pi gal hingin akai ta na hi hilai a concept hi ya chu ham tia hi le zeus te ho hin chutele greek mi zeus ho de hin satan ki ti efficient se chu la chung langa leng le ho te ta principalities to nei vai ho mu thula wa fu ya leng le ho van til thing lo ho se ne mel ma pa se na mel ma pa hin chitin nam tin hi idena kuna son sit ja chu ilaga u hi ga hinga kai pa chu van dan ni le dan khan au me ti chu la na hi chila ya ga hinga kai pa u mi chu hetewa ga hinga idena chon sit ja chu ga hinga kai mel ma pa hin van sung lama ga hinga chitin nam ti hi akai ta ch Jesus Christ hong thi pha na hi ga la hong zo pha na Jesus in chung langa ga hinga ki men ho hi akai son ki hallelujah akai son ki ga hinga ko na akai son so then abana ju pi se ai thil pi te chu ga hinga akai do son ho hi I ho ilhagau hi idan ho na ko na chon sina satanin ani kai mang ho chu Krista Jesus Krista hong thia ko na hi Jesus Christ gala zo pha na hi gal hinga ki ka ho Jesus na atha na kai mang son ki na a kai mang son ai ho pawa sei dinga chu theological term in het ha ai wa chu a kai mang son ho a het do alhagau I ho hi tiute ta sano chu pathin in ipi hen theni di wa give appeals to say lasa lam kai mihil tampi ho je het sau chu na het je tawa July to say nai mi tampi ada het ha sa ya July chu kan la no ani na ai say no mu chu kuna cho hi le akal tuwin ati hi leisit noi nung geza akum lai tilo adang ipi aseina ham ticha a het ha ki dan na asto theu je za tham phadum diu chu first pathini chung langa akal to thini nga chu pathin hoya hong ki pat ngai ai chung langa ko na chung lang kal thiam ha he thei ta wa to hayo kan se chu maybe Friday or Saturday ting le pathin pha sa le silong ka ju de ka ti chu na silong nga ku ma silong ka ju thei lo chu what should I do pi ka bol di na silong ka ju thei ni nga chu a logic chu ve lo chun lam ka khong pha ma sa ngai lam ka khong pha ting lo bo silong ka ju thei chung sanga kal to we kiti hi ahong kum hai ti telo adang ipise na ham ati cho theology athu dan chu Paul theology ki ngol chu Paul line theology ka tiwa kyo he thei tawa Jesu chu chung langa akal to thei ni nga chu wana lal to nan da tha leisin anoi nung pen ahong lo wai la kal to thei lo chu mi chung langam chu chung lai ti kal to di he thei tawa sil lam ka khong lo le lam ka ko na silong ka ju thei lo cho akal to thei ne nga chu pathi ne alu pi ne jo sen da than anoi nung pen
pen na ahong kum hai ti telo adang ipi sei na ham atis imet tawa mo na anem nung pen ati so Jesus Christalia ahong pena his hot say that up pen na zong vai cha pen na sanga gimne zwa noi nunga peng kisay sin na zong ama tabang kisay sin na lay sit sunga umlo so that iho zo si dam na te anim pen symbolically anim pen ahong pa ja achu anim pen te dong a pana sung langa ga thinga ke kai ho chu ga la zo pis at thi zong chu ama thi tama gim ne umlo azit ya ke hen be umna zan khuwa thu ke tena ke bo enga thil pha bola thi chi zong le ji su chunga thi na gim ne tabang hi cross chunga ke hen be ho chunga khalo anoi nung pen ahong kum lai ti na chu polen si chalai ya chu chung langa gal hinga ki men ho chu mel ma pa na chung lang hi a chu chung langa akal tu vin gal hinga ho akai soni ati theri ringa chu pol chun jisu ki neu sa ta en leisi na anim pen na hin ahong piengin gen thi athuin athi in cross sunga gal azove cha ko na chung langa kal tu hi athines hi az tu sunga yong hi chlai mu na hi nam sunga dinga pathin mit lai vam khoi kha a hi tabang kisasa na hi events noon asai chu umbe selu ho nam sunga na jong le hi chlai ki bol tabang banga khalo hi acha pathin hin thilu sa gun hin te ama wa i ho phat ji cho hi puina hi achu pathin jong anem pena kum tha lo le chung langa gal hinga ke kai ho hi pathin a hu do thelo so ya chu ama sa kan si bang pathin e ngai lu na hi bol hing se ne ka ti chu van la le sit ngai lu ne le sin na dinga jong koi ma chan ngai lut api thelo khoma ngai lu na ne ya hung pa chu pathin e ahong thei ja chu ahong kum la thei ja chu chung langa akal to ve ti chu noi langa hong kum su ma sa lo le kal to thei lo so hi lo ong he thei taw wa lam ka ko pha lo le lam ka ko ni silong ka ju thei lo suppose gal inei taw ve lam ka khong tai gal chun lam ka kun hoi lang lam pat mel ma te di kai juven mizoram to ki gi dunga assam to ki gi dunga meghalaya to ki gi dunga chun mel ma te ho chun ei mo cha kai mang tai mi kha chun hong hu do di ngai le chun lam ka ki kai ma ho din mon sa hong pha hong vet na and then lam ka ko na chi a pheilu lu ding ga thinga ki ka ho chu a pheilu lu ding a lu sai ting le so su gift api it's a gift ho chu pi ham na thim gao hi na thuil hi na wa chui la sa na ai lo va hi le pathinin lam chum chuma hi cho chu ipg heti ai ran sim do na wa krista a ipi thin thein di wa heti na ye chon lang chu kha se wa le hi chan chun milai ka pa chu in la hi chan ya pathin e ngai lu na hi ti chu mi thing pu hi chan ya theology Pauline thought Pauline theology ti a mi tam pin kingol pi amain pathin na pathin au hi le khabu tam zo zi pa hin wana kaldo pa hin ahinga wana ga chahung kile kit pa Damascus experience journey missionary journey Roman Empire atam zoni zona thang sama zela luna pathin ti ke holy ma amma chunga thil so tam pi pa chen ama het kala heading talo tu chunga pathin hilai non hong velo hi pathin ngai lu nei khul jong la khul zo pung heng ka khulong ka khul thei pui ti hi chana theology lut pan jong pathin e ngai lu na ad that moi na ya chu pathin ni thangwa de hin ten thu pun khalani hi pastor thang ne hung simpi an lang tauna in man ki de hin ten tu chunga hin
lam kai hon jong le thi tin le win tin verse 34 na pa hi khabe ning divin sim tha hal lang nang ho a na chano hi chilei sira koi macha hi tabang thil hi achang thei pon tu ne anat chanu hi le sit chunga koi macha chang thi poi dis meaning ipisenam Old Testament Abraham te Noah te nium so Israel te nium so New Testament na Paul na pathin man cha ta tam pinum so okay muzong amu thei po ve mu jang amu thei lo he tu nei ho ham phat nei muzong mu po vin te mu jang amu lo di he ti mi ham phat sung na hi naw a hin tu ne I ho ham phat nei Old Testament na mi ham phai New Testament na mi ham phai ai wang ham pha ho la chu I ho chu itabang hai mi ham phat sung no sung nung hi we hallelujah ke hon hi chi hi kana tu bovin mi thieng pu hi pathian lung chang khoya hin kho zo si apha zo si jinei man lova a chin zo si mangcha a thim na ki sona ding zo si hi pathinin Krista ngai lu na to ka tel en e tamang ka gele ti a pathian lung hol pa chon ipi dai ke hon hi chi hi kana tu ani bovin tu mu wa kana chang povin kan chang pu ve ti nang ho na chano hi akedange hallelujah ipia kan chang pu itiam pathin Damascus experience just a matter of minute khat a dem no ga sap to pathin hi ho hi khat ve se ang pung kali za de pi ha hi chung chuna Gabriel te ho vantil te ho Paul jing zo I ho ile khau ja I ho tabanga ei sim gospel ni hang sampa zong chu izat pathin nei se pa ama experience ga sab chun maybe very achona achom di cho ga het be ki nga chu mausi bang chu pathin ni som li zan som li sinai mol chunga ko cho ni som li zan som li sunga lekhabu nga ho zo se ji na thera pathin lung thima thu sei pi cho ya chu mi ching mi thi mo ra hol thelo anil thelo he ai chu he was with God ya chuna ni som di zan som li pathin ni train ni ball Paul jeng jong chu cho chu ka ni chang nu me ka chang jo po win no na chan he ki dang be se ti na aban si do pa pathin ngai lu na hi nang ho chunga a poi tin ka sei thei poi hi chi hi pathin na ngai lu na hi ko ham ke ichana pathin hegil pa tu azong om na hoya ha pathin ang chula paradise ang a ko tha hong sei sa chula hits an experience nei pa no chu pathin ngai lu pui ti ka sei thi de ham this ban sa sem iti angai lut ham ke man zong khul thei pung ka ting a je chu khul zong leng khul zo pung ka te hallelujah Polin a khol theilu khoma ngai lu lung sit chang chui ho hi we a hin nang ho dinga pha chom sa e ki pi na a hin vai la num su ke jong mi him chon si a ko na hin na e hu hing pa nang ho e ki solo na pen hi chi hi a hi e vai tha na ti chuna vai tha na ki ti hi pathin angai ki mu to kit ka wa ki mu to lo dinga vai tha na ki ti hi agil pe ka lung sit chung no pathin anga ni kha ting le kani liam de ti so ban in sim ting le hi cha e vai tha nom pi no su hi chi a hi a hing changa ha chunung pathin o za kha chu keima le nang ho hi na hi ve hallelujah hallelujah amen hallelujah amen hechi echun ha chunung pathinin nang ho ka o za ati nang ho ka o za ati in hechi echun ke jang nang ho tabanga ha chunung pathin o ko no o ahing changa za kana hi ji in nang ho tu ni ha chunung pathin ahing chang ta o za ho la hang sam the dinga
ei phal a hi bo ve amen tu nen min gam la lei pi hal se hal lang zong le polin hit sana no ko ma tu sei thea kom yong hi ka chang hi zong le a hing lai changa pathin o za khat ka hi zala tu na pathin o za khom ho a nga tu sei dinga pathin ei thana ei man sa ai ti na pathin thang wo pi ban su 37 hi ji chun nang hon ke ma hi khat a o za khoma ha chunung pathinin ki bang ta a cha hi na ei sa khoma ei ko khomo hi bol banga tu nia hi chini ni seven pathin la cha ho hin I ho zo se hin online na koi ma sa aki pa kap lum lo hi pathin o za ho adinga o za lo ho adinga nui zat da dan chu anu maninga siu hi na thilha ho ho ban lung khanam kinu le ipitira na ti ana itira ni ho ki pun khom thi lu ham tia se yang ma chu pathenin ilung gyal ngai tu hoi I be se jiwa an se ji ngai zuwin tuni na za o hi ke man zong ta sape ta a kana za o cheng chu hichima ma chu a hi in amen ke man wang ka chang ta in kana za in nang ho wang na za khom thei ovin ke man ka za banga ke ma mi le ka ki hon pi hon zong za le ka ti e hallelujah dunia pol na pul do hi ga ai sab leu chun amen na man tam pathin o za kyong ka pin thania pathin o ei ko chu pathin vela ka za no makani taw le kitan dan chu kamo gel hung gui hung ka ba sa yang so hitabanga pathin o man tam aza ya so hin zo se chu hilanga chi chu hung kinung le ta chu self direction directed life to Christ directed life aza chu phabe se na midang aza lo cha puna dan tu ge ha pula do hi chu a hele tu nai cha ke mu da na hi o pathinin ke se za sa hiluwa o no ho jong na za hi ka gelen ho nam phan kyong kam pai ti ni chu hallelujah ahin nang ho wang iti angai lut ham nang ho wang na bon savin na za khom theu ve hallelujah pathinin za khom theidinga he zat ve ku khom wa mi tam pin pathin hingjing ha chunung pathin ka honge ka chi ki ta to nu na ani chu ke wang chun when I see deeply about the theology of his visitation divine visitation pathin ka hong ding a hi tia appointment la thupi ka sadan pathin in khat cha nam sungan ki da la da he mi he lu yong chi pung ye mi he lu thu pung ye tin he so inui sa lai point zo se wi ham phan na hi aban sikun a jesu tu ni ata san lo ho vai la nge pathini mi avil pon o chenga tu khangin avil pon a ho pi pon ko na sei pi uwa hi chi thu wa noi dinga ha chunung pathinin keima eina pi a ka sut na azong hi chi a khu namu lo ham amen pathin thang wa utin na ki pa me neo aban lang ki sim le su ngai che hen kan ha le nom pon a hin la I want to engage pathin an se ho thu pho noi hoi ta in sim te nga le alo pidan no me hi nom ta ki le de halang le each word chang kha dong chun hoi lai ka ham ti chu ki le man lo hi hi zong le pathin pha e sa wali le ni kho zo min tin tu na ka se do no pen ta su pathienin gal hinga ki kai mang ho chu chung langa tu la ku na gal zo ne zo se satan ne hen ho zo se chu noi langa thana ko na than ya hong kum tha a kal to wa ga thinga kai so na tu ne ho zo se hi thil pi e pi o hi ni kha ting le pul bangai ho yong hi milung chang phan hi ven milung kho ni hi ve ati hi
na pathin man nanum ne hi ve ta pathin in nam pi ding ki wa hi pui van nu ya de ti na lai chu chi ki vil le yong hi i ho hong lo pi di dan cho se chen ji bi hi la hi na hiya chu tu ni in tao khom na a chai na khawi ni nei kin hotin Krista a i khan pi thing the ne di wai tao ding khat anina pathin la cha ho i tao pi jing wen ai wanga ka se be nom chu mi hi tao pi ada tha de pui ngai lut de i tao chai la ngai lut de ngai lut na chu polin adat mo pen ta pathin e ngai lut na adat mo pen na hi lấy siết chung à gò vam riêng này cái ta sáp pi dòng leng bao thô thế lu cái thô thế dòng leng lấy siết chung à ta sanh ít tiền này dòng ngày lu na cái này lu là apan na betis tu chung à pule adat mo pen ta thil dang hi poi pathin ít tiền ngày lu no ham adat mo hi dat mo lu ngày lu na pa chu pathin e pi hi a chu tu na pathin la cha ho hi imo tau pi vai nga di lu pi ngai lu te ka pi te ka ti tu na chalanga thula la di ho jong ka pi te se khel se wal ki nei the i ka pi diu chula amo ko na pathinil ta sal hagawa e va uchme tu na ilam kai te ho nam lam ka heta da chala pathin la chate ho ahin pathin lam chom choma nam pia de nga amin chen pa ho apa ki pula hi chu ki sei do nom lo chme in ipi tu ila ki sei nom lo pi chula itau pi ha nu ngai thagawa i va hi hi ja tu nei lam kai teo go lang ne ruba hoi tai tau pi ngai i hon ki pa na thu i ngai i nga ala lovin amma phat sum ni yong helu pathina man khu amma dinga nasa ha ai cho hi ha cho ma itau pi go ki loi ha ta ngai lu na mo nga polin adat mo liu ngai lu na su lam ka ho i ngai lu o khat khat ki ngai lu dia chu thieng le point thum na chu thagau mang ding Saturday sil o mai e chong chu tu nen gel do ten kyong kadam thim pon e jong le pathin phas a kyong in lam ka chi na ding a jong nei taw ko wen lang a taw chai na hi evangelist Dr. Hagin hongzin ama taw chai in bol pi win tin i na thei chin chi point thuma ding in na Krista pi hing hit na dio ilam kai te ho pathian man sa te ho counseling ding chu te le kyong pathinin phasa ka chai ki mu ki thena divin bon chan taw tin Dr. Haginin a chai nine bon pi la pan te Isya chupakai kapatid. Dahil natin kahit nasa nangyalakay sona patiliw. Tunin pa kayo lahat sa tiyawa sa kapatid. Kayo katao.
pakai ibang lom ane ngai ludu pa nan ngai dut ka chanzalovin namin kathang ba e ka gelzingin ka ngai toin ka hethim thei mong poi pakai ibang lo chal higilo pakai mi moti nam nim ti nang neilung siruwa kanam del hene nei ti zalovin namin kathang ba e pakai mi te dinga I mahilo musirum ta hizong le ke adingin na neu po ve nei tiu ve namin ka thang ba e pakai ami matia talo khalo kit talo ding na vil na nei chan zalvin jang namin ka thang ba e pakai tuni ko in pakai nong ma vil na kum thum wal je nei vil na ba pakai nong ma vil na hethima to sana pakai hin pi a dam pi hiza nei pe jing nei koi zalon min ka thang ba e pakai tulai jing in jong pa he pa agilo pa eng se in he pa su gim ding su mol po ding e go jing ove pakai katau pe to naw nang nei san pe diu zalon min ka thang ba e silai muna hong ding ho he pa se dem chang puma nang ading zing hozo sikataw now kalam kai teu ka evangelist teu kalalam kai teu ka pastor ho kataw now nang nei san pi dizalin namin ka thang ba e pakai chule amit takip pakai nang ma vilna ta sana pomhon ke ma homi mau cha jong gen theina ha sana leng bol na ka to ven ka in sung ka khosung ka na to namuno jang ka to so ke nang na so ke jing e pakai he pa na thuinga kisun lampineo nerowe lampineo zo chu ka hiu a hi ko jima lut ding ka hiu ve he pa
hepa thilbai hipoi nangma kazui ka ta san ko pathin jing jong lei serana den laya dem na tin chengang kitema Beelzebub to kitho a Beelzebub thane na athil kidang dang bol hi na atiu be pakai apina ko na mi chona sudamin jong pakai chon se hi nan tin layu ve ki ho chan hi pakai nangin na he thi min he so ke pakai nei ngai dun zalwa pakai ni vil naw le nei ngai dun naw khat khat kitil tho to the nei koi zalwa ki pa thu sen le pakai ka taw na zo se nei san pi di zewa ki pa thu se puma hi zada chu na hinga ka hung taw hi jesu naminin amen.